Gyebea TV. Obeje wo ho. Free hano na de wonti ase ewo Christosum mu no oso watimi anya ochefa media medeje so ano ye nana ya biama na so ne so sedwumadie no etwagu live ewo Facebook Ogyebea TV Facebook live Ogyebea TV sanso na YouTube so na fe RTV GH and so live ewo Facebook site Ogyebea TV no YouTube ye live pa wo kwa ubenya bi ahwe ebia na open tema frifie nti untimi nhwe TV a wotina kan mu afa phone fa YouTube ko Facebook ubenya ne nyina bi ahwe ede amayen December mu de na wo wani tia na ye ka be hwe niam bebre ene koso afahye koso ewo ekumfi otuam no na ebo adwene ntiase so minu mienu dodo na ene koye obo ha BBC ne kwan na so sha ho bose dasene anadachi bia no so beko na wakwaje nkunimdie unhia wa yaresa na ekwan etimi ebie yie pa de amount ene ye kasafa the third temple the third temple ani empodie course so dwumadie de course no ebetwa ho mfoni ni bi de akyerewo papa wa ha de obecheche niam ba ko biedu bia ni so wa ma no ebie nsunsanso de beba so ani empo gidie wo se wo sanya na empo abrabo no enema ebisi wantan a won se wo ani da so eti yen se mre kra no Nyame Somafo Yawoh ene ejabas atnasia edi nkyerkyere emuda ho breganafo enyina ha eja asumdio amen ejabas asumdio bia boko ede Nyame ase papa na ne ganafo se yehu wache de di kan nyina nim se afia so ti de bechi ani safisha po ese afenko bechi yempio ya kasafa the third temple the third temple eyo oyo bisa say the third temple na empara ande popra okay abewi ase ya gana nko ewi ase na na nkwansha nda ho de yankopon pia otodo ebasan obaba na yankopon na man oye Israel yankopon na man oye Maka okay won ho semina wo ho no mo bia adena baban ono woni asam na yin da adene beba no baby obaban baby e beba no bia ni Israel kun yim arabe kun yim Sesa America say Israel pro go de and answer implement so one single the was to temple my child we di bela no mo we na baba na bana de on onye wuchim okay so no quotations na o bible mu afi yin pa wa baba no aba obesi ni yan ho asem bible okay no bebe wo pray ni de obia ennim yo enkramapo na wo yim kakra de Kwanshani Muhammad emission national kan okan the and that the chino kind of put west okay and po describe an area as a mo hu area epo efi anaye mon konkedechi imo mama nkin mo pi we mi area da shi na Kwanshani kan asam da bi import ban Ojina wiado elaje ni jina wiado nipa ode banu na chanso ne okay Yesu na chanso na star awoba yeah the bra awoba ne pay yansafo na ho already star ho do imprepo ya mo ba bohwe the mara conscious na chanso ho na elaje na chanso oni ewia the conscious describe kasan de ewia ozo humbo hu de ewia pay wa ha enwa ewia de bi pay east yeah ozo no de chiri no humbo hu ewia na pay wo west the mo hu a mo de chi na emomo west no so tsebedo no ya wa Africa Asia Europe three continents na wa bible kura yem na continent akanya yimpa bi anyido no continent yimpa wodon ona demo continent e ba se so la kana west da na West Africa East Africa West Africa so you am pi no wom yeah na ma no mo hine de wo poi aha
nti nkwanhye no da wo da ehwe Jacob kura ba kan ya wase no de echi yɛmpɛ no de echi ehwe no de echi sa pire ho asɛm yɛ papa ɔde yɛ hu nna o de echi ɔyɛ bade sa Jacob pra number ka ja mmra ɔmanka asɛm bi obeso wɔ nna o de echi nkyerɛ ho ɛsɛ nna o de echi asɛm bi baba ina Jacob kan Genesis chapter 49 verse number 1. Na Jacob friend ne bambe na ɔse de ngwo ɔma no na makaza ndamba ɔbaba homodo menkyerɛ Nyama Israelfun ahon wo de kan wo de nwoma Nyame nkopɔ no ma hon wo de bro ho nso wo yele search hwehwɛ na ama na Jacob wa kan na bi ma yɛnhwɛ da wo kan The Jewish principle of faith, advent of the Messianic era. Jew puna ze obi jema bi no do ye ano sam do oyimade se ho a yɛ mbogu ɔsana Christian so be wiase abrofan ngasa wo ko Israel no ka kyerɛ Bible ansana Kristo so be wiase no bofo no ko Israel no ko kyerɛ Bible kankama ɛme mabara mabo wiase po ayiwa ma isum na kata wiase ma asɛm bia wo gye ho kyim no ayɛ kan ama ho wo gye ho kyim die ti Bible aye nim sɛ bia ebi mu sɛ Nyame na atwerɛ ne ade no Israel ne free. The Holy Bible, containing the Old and the New Testament, translated out of the original language. Our Hebrew. Okay. It is abrofi mbo Greek put with the kan ka kyerɛ we. O ka kyerɛ fi Jew put no ho. Sase. Yeah. Nsa na chi kura Rome put so ba kyerɛ bi akɔ. Nti oya no koro sipi dɛ Israel put Yakopon de Nyame na woma ɔde ma ho. Tinye bi ayi. And the Jew put a casma, Jechimo ye, Arab import into engage the Michum. Arab import into Michum. Or Sana Quran and Casanopana can cry the moon, Bianca Iron. A yinsi, Yakopa Mass Mitchell Commission. Quran chapter 10, 94. Verse number 94. If you are in doubt of what we have revealed to you, ask those who have read the book before you. Enti ono commission na mpo na asem bi ba na ayi na wanwa na ro nwuru ho na yi besi ya yedem Yakopa ka ja hwe sai nsem bi bana sai o kire wadu na kwankrofo na me de kan na wo mara ba ho boko asem na wo ro nwuru ho wo dum da okay nti na nkrofo ntase o de de kura wo hu Moses din wom Moses so o ye Israel wo hu Jesus din da bi da me Yakopa ye na da okay won wo de kan na wo mara ba ho nti mpatu bi ho bopo ekura nam o si emi Yakopon na maka akire Moses de nti wo de Moses din ba kura aye tun okura nkofo de nkofo nya so wo din ba enti ahona wo make so nsem na yahwe ehyehyɛ a wo de ba wa na o de kire ho Advent of the Messianic era, according to the Talmud 11, the Midrash 12, and the Kabbalah. Ekwe Israel dem na bia makan wonyi wo makor obom kura opan dem ba bro de ho wonyi bidam Abraham na woma Moses na woma Jacob na woma impo mar dan kasan po wo Yesu na woma ho tate dem na wo de te na wo de kura hwehwe asem bia won so baka nzembu kura bobo anani bobo din hwe yenhwe nsem awom The Zohar 13. The deadline by which the Messiah must appear is 6,000 years from creation. Orthodox and Hasidic Jews believe that the Hebrew calendar dates back to the time of creation. The year 2009 to 2010 of the Gregorian calendar corresponds to the Hebrew year 5770. And so therefore, the time for the arrival of the Messiah is between the years of 2009 to 2010. And Jacob can say, yeah, when no the children, no the children. No one should naturally you do implementing ya. Na the main provider ababa. Genesis chapter 49 verse number 10. I am puma nke fi Judah. Na so meza fo Yakopon ahende hu lokota musu o so da. Ene wiase na za fo nko wo so nyame. Na mrasa fo puma nke fi na na. Enti Yakopon na mra ho ngote na okita ho. Kape mi de shilo baba. Asa Yakopon wo so obi aba open asomdwe. The impro ba open asomdwe. Na wo ba wo nda o de achi ni mu. Okay. Ko na ono na aman ba yesite aman. Eno aka da me yimpan na wiase na wo betse no. So aka na wo betse na chere odo so baba.
Okay. Odo book so baba. Si nipa na ebeyi no na wiase nyina betie no. O cheda odo book wo baba. Odo so baba. Ona ode nkyerɛkyerɛ mu da opefe so beba. Nsate. Na yehu ndo de achi do besi. Na kwanso eze ka che no dom no da. Mbibo no de achi eriwo pwe wo west. Yamu hwa manga de achi. Ne bre pepe na esi. Okay. Mama na chenkro pompo bebre won mire awi odo so mze bi awi odo so de. Eno wasem wo kakra na yimpo rebon ogina awi do. Aneba. Elijah fun ahon wo gina awi do. Nti yimpo rebon de. Israel po Arabia po won wo Elijah ndada. Nti Arabia fun wo friend Madi. Okay. Madi. Nti na nkwan sha nda hoda obabo wanda o de achi no. Na honest no ba obebesi yankopon pie otwere ba asa osi yankopon pie no osisi wokeke owodumado ozi ono na yankopon nkasa na hombo nti osi se eba me pie ha ana wodua do na me yo bona hwe so wo bona cho ndibira Abraham ayine ba Ishmael osi Kaba ono yankopon pie odikan am Quran mpe oboya ni no tumfi yankopon mo be no be de Abraham machi aba hapa no bancha ahina so mo so kan asi yankopon me ono podo no ye me Israel fonko asi me Israel yi biada ba bi ogina be o de na hwe bia yi do a o pia me si do a ono bancha nso onye wo keke Okay. o de kan ogina ho ma bonapacha na ye bra bonapacha enkrofo a wo no sumne mu na yankopon do wa hye awie onimdo o mai e ba asa na aza mpo hye wonkom na wo hɔ a ono yankopon nka so we Yesu wo da odno sum beginam nso me ba asa da na wo da ne pie so ye ba asa Ni fin so ya basa. Ansa na ebeba na ebeto aso the third temple no e wo se yekoyechi kakra afahye no niema sonko bi esisi ya wo se wiase nyina ete isanzenye obia na ebia wotimi ede bai bibi sonko bi ekoso wo hɔ a ebia na de akoso previously no enye no na no yesi afi mo ba ya oya sonko na oya yi papa. Okay. Empo mo wie yin amafo bebre obi mpo we chi wa from odun dase. Wow. Asunsun asam Yesu kan che kan wo Matthew 6:9 aso Solomon ejena owo nsume mu no no botia wo ka me pregua so. Yakopon yesunsun. Ente bo ampa ya bo sunsun mu. Na yakopon botia wo ka na opuru twa wo ka bo pregua so. That's what the way by that. It bo hu. Na bo ampa ya me bo ma me ya warai. Ana ya bo mo won tamanda. Ana ya me bo na wo nya wo ihu wo mpa na agbo na ya adwuma. Awu da hu na ya adwuma. Mpa wo mo ka da ma Ghana fo ye ye bi. Aso so we ajo wo nsume mu. Matthew chapter 6, verse number 6. Parce na wo se sara ye no pie mu na atwowa bo mu no sorwo ma waja o nsume mu no na waja ohu nsume mu no obotua wo ka wo gwado. That's it. That means yankopon our answer we na wasam na arakam sa obuo wa o de ihu. Okay. Anaro obi mpo wanchia no so hu da de me pe na wa de me. Dem ya so so no na Ghana fo yin mo hwe mo bra nkemo for Christian for o bra da bi o yankopon won so na da esum ya me a do no yankopon wa kan o de hu won sa chede central. Okay. Afi zo oba ya oya sonko da oya da oya boshe ma August no mu na mo kan akira ho. Okay. Yeah, Ghana about 97% yimpa owom no okra bon do wachi okra bon di wachi okra papa do wachi ba ya de papa. Okay. Okra bon do wachi da e bia be de kwhwi bo po bi na de bi onye bia botuma ye nti oba afahye ni bi no okra bon di wachi a obi a ma Ghana ma na nko so da won imponent 7% no okra bon do wachi. Oh. Nti api me ba ye ho adwuma wa demo the same
mo be oba afashe bia okrabo no we finachi Okay. na papa aba Papa. sama asem ya baye wa gbe ba ya wo de military so ya do ho obi ayi mo hwe Okay. ekweza ya okrabo no ho do obi na chi ekwa maka okrabo no ho do obi na chi na o man ga na o ya mena man abosonsum no nti okrabo no do obi na chi Tina je sa fi de be koso ne de me ye yara na me ye na adwuma afi e twemu no dan dia ye yara okay na me ye na adwuma okay nti nkrofo na wo ba no maka kire wo da tumfo a ho wo dwuma zan no wo yi dem okran ba na hwe ho wo ba na bi 9 o'clock nti wo mo 9 pa wonton mo mra nsan na hye dwuma dinase na ye wie yin ndo mpi we hu Mama wo be shedin na wadam da jo da e de medbam obia krabo ndi da chigo how ye wo okra bi ye wo tumi bi wo fa na hour wo nkran fo wo menemu the friend is papa hour awon okay medbam da ya ma da mana da obo okra obo okra otle blasmeter obo sekan nti hour na edmo ya ni wa ye de bebre na onu na so ba ni nsanya ene tun papa fi wo pere ana wa mehwe wa ka je okra ni bi na da bro nzo ba odu ma mi na chi o wa fa na odu na chi da ma da afa bo so na anso won apoku da afa na chi okra papa ni na bo ansam so wotu nso wa ye bi ho ana so wo bo okra bo ni pi wo dugu ho enti ma mi ni nsia na sunsun twa wo ma mi ni hwe wa ko ke je okra bo ni bi no da bro na bra kan mpanyefo ana da o man yan mo mpanyefo wo do ho from Ghana no wo nyina was na bosom yeah oda bosom so wo do man ha nti okra papa ndo je na chi okay wo se ba ne nti da membiri yimiri ashasi afibia impapopro be wo bere wo kwan na kra bo na afi na chi bo pro be wo kwan na bo na ka kra mo nam osumore kasem na kra bo na pi so wo fi o man mu obodo mmiri bin na fi okra bo na akọ Ghana amedo maka ndị bịa asụmaka na onya wa wuri nya asụmedwe ntina asase do gida osumre gina nsana o mari nyina bade ayan tuntum som dam na yankopon so man ni nyina o man nyina wojetum e wo man Ghana ha nkotin da se be ya hota ye kremoyo ye Christian yo gida bo wura tuntum som no mu se wo se nyina ye di o man nyina se dam na weza ya dam na wo maka o man nyina wo somo ya ba ko ndo da hasu da ma na o ya okay the more than you pan the ban no crab one roko na papa ba da ma si so ma da ya ma so ma wie o na pi ya ka de Israel fo ya ka de America fo okay say nyame be fa so na sesan ye wo si ehia wo mamu ana wiase no etimi aba na ya Gana hompo punishment dem bi o de whole world ya hwe TV hwe so ma ko wa ma no yankopon ma na me ye ho okay adama ma yire Moses na bedem na me yire konse na bedem ma na ma ya wo so wa bedem ampa no ebreyi it's China it's here punishment on bobaka bia aso ozoja na mpama denze obokumi papi yepie asasen do na me kokun ya yankopon a wonje me yankopon tum papa de me ntwa no se de wo ka se eja ne mfama denden be kunipa no ye hwe California de asi wo ho na me punishment ntsena maka ya hwe TV punishment on yankopon da to wiase ye Gana nko bi imagine no wiase na da okay ntsena matena ha masa obi owo China obi owo nje bebe impe wo matena ha masa yire wo yi wiase nzo sumi o wiase na wo sum no mu ayi je so wo me Ghana na headquarters wo do hu na wo wonye no mu no bia headquarters no ha o Ghana Central Region nzo mu na wo da munye no mu da obi da ansana wo so fi de de mi yan fa bi nkwa ebuchi wo fa mi nkwa paro ansana ma wa ma do so ai da what's one you eja sese si wo California US baby no ade na ye be ya yebesi anu kwan akoye nyame difu yankopon na okene ndempo nyi obeja sase ono onye mori ya ekodu okay se ko be fa na Hawaii muka last year o shuko ni ya sate ya yeah o shuko ni ya o ka po da no fa yankopon ho ono New York on fa yankopon ho eja sese no emfa nyame ho ha so ba show man na da obi antum ka hwem okay that's one me fira muka ne nto na nkasa
oye ko do emi no so enne do ampo je nko boko enwura bro wa ya ye so wo so wonyi bibira den ti na wonye insude fere no open no ojan sase yanko pa no yira juma osum du oja na information nzi omo fa na katro so nya him the man say you pepi was aso you don't home about juma de no so onyi mo nkro kwa so osum do amenho a obeja atum onyi mo nyina sesa make so osum do China nkofo obeja atum on yanko pa onyi mo nyara okay so obi odin jantum bia manyina hwo yebeka se oman Ghana nyame adi afofi nyame ani wo yeso ana esanse yehwe oman ni bi se de omunkomu eja ohawo ni bebe omunkomu no Ghana de ye different pa de na yeso ma anwo na nyina mama se nko abu hu asofo ko kene jenya ko kene bia na wo be fo ho o ma na nyame na man Ghana ngasa nyame o nyame na man o nyame na man ho ye tere okay Isaiah Maka na ye Ghana quotation ma o nyame na man ho ye tere ma asofo ko keke ono nya bo ye mbogu na cha safa apre program icho o ma na nyame na man Ghana me kan o me be obi be se wo party ho asam na se Ghana ha anya na koro na wo man be de wo ho akoda wontum ko mo ye Maka bi nso wada Isaiah bi nso wada no David dem na Ghana so oti okay ye wo tumi bi a obegina man no mu e tumi kaka pa ono be nyimpa wa ye wo ko ihu no mpa da do twere mpa pa ho tumi ya o ye tumi obegina oman ni mu ono de opera man ya sebro wa ono balanda mem okay do obegina wi a abeta no so na wan ka so pepe wo ntum Ghana tintimi magana David ntum wo man mu da ono wento ba ba na kwa ba man yeah ntum makan ebi asmaka wo bi obi nyina de mfido dem beso ya Ghana haje okay and the way mpo ya maso apa be so we siri bibia mpo ano yes silly bibiano Isaiah chapter 19 verse 24 to 25 also denumu in Israel book on Misraim onye Assyria ho otie ibasa ayenhira wo asase finfin o sende dom Eurazi ishrawan ya ishran kami man Misraim na mensa no ejuma Assyria na major pasi Israel e wa mare ibasa Isaiah o kan mizima mama nta akraje pa kasa wo wi aznya ya Ghana mbonku abrofo ya okebi no da ma Egypt Africa na wi am se bi o Africa Egypt o ye mizima na yimpa wo na na me yimpa na wo na asefo fo mizima fo okay tira aka so yimpa wo na nti aka na asefo fo aka fo na jo bi ayim se no man se e kan sa awre na ma no ma so fo na ye o kete bi kwara that's the ye kan nti na ma me ya ba se o se yankopon ehira ho o kra wo ehira ho a ade yankopon ehira na man oyin no som nti oya do oya ehede o de no som bo man mu okay nti na so Moses mo do som ko Isaiah na so ko mhwe mo do som ko Maka afi aso obra so okay oya ehira ado do ho nti da membri na the temple na ba we see bibia no temple na ban yes silly temple on the temple be we asa ono ozewe bi me na chido okay ma obo bia impo na jombe bia ya bonsam yankopon na do papa ma wo Isaiah ma wo Maka ese da wa be ese hwe Quran ma 16 96 Quran chapter 3 verse number 96 the first house ever to be built as sanctuary for men was that at Mecca. So ya ma okade ante ene nke wafo obi nwan mu no tuma so a na zo hu yi ma de omre mo suade na obi from